Букурдук кытылык культура жетнихе тейеккери сылжар агам састақтарынан толыру улука юбилейгаранаммыт спартакиада гыттачылары уапсая 5 түхімекка күрестестілер. Манна булжанан ыты дарт, теннис, кабылык онна камыска кейділер. Гыттачылар талан ылбыт иккери көріңдерге күректестілер. Бүгүнкү терехим доттон кый хеттен 5 сылыган анан туран бу битренне битигер по городу Нюрба бастыгы терехим болар мандык личный первенство ден 5 көрүңнәк алабара эти 5 көрүңнән 5 көрүңгө иккилери көрүңгө кыттан хеп алабара 5 көрүңтөн ол 2 көрүңтөн место испиттен онтон награждение болар ондук же бараларга награждение лах бараларга биристак онда казбиди участниками кыра хеме белектахбет. Нюрба корат агам састақтары сүгүннән бир местага олорбот жон болар культурный, спортивный терәһиннәргә өрү көктөктүк кытталар. Болан аспыт спартакиадага улустарын чехин касаме уоннан сылустата көмүскәбит жон кытары бар. Мен ориентиен хүт бахыл көмүскәспетим онан көддагас ветеран бирге ориентиен көмүскәбит ити атастар бундоготтар бун көрүстүм капсаттыбыт иин. Туақтағына апта өшветерәхім болы тұрар. Мен эти дакс онна полевой стрельба кытындым. Дия олар уақтағы главное участие. Онан да WhatsApp-ка ен талқанатын кытта мен разу манна кытта бүндем тиен калеммен кытта хаддабын. Кыттачылар тыларынан бу спартакиадаға местете болбатақ самай сүрүнә бир үләннәр дәхтин көрсү, сәргәксейі, етенді ере қоро кәпсети. Онан бұғырдық Нюрба куаратығар бәрт сәргәк спартакиада болын аста. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сақадыр Биднеті, Нюрба.